Kickboks spektakla Arena Friday Night Fights prvi put održana je u Kovilovu nadomak Beograda. Učesnici u ovom takmičenju su bili borci iz kickboks kluba Kolubara iz Lazarevca koji su se takmičili u disciplini K1. Ekipa televizije GEM razgovarala je sa trenerom Ivanom Rankovićem i sa takmičarima ovog spektakla koji su se pokazali izvrsno i svom klubu doneli mnogobrojne medalje, 2 zlata, 3 srebra i 3 bronze. Što se tiče takmičenja, to je prvo takmičenje u ovoj godini. Naravno da sam jako zadovoljan jer prvenstveno su novi borci, nove takmičare sam izveo po prvi put. Samo su trojice u stvari imali mečeve i svi su odradili fenomenalne mečeve. 2 zlata su osvojili Jelisaveta Kalušević, to je njeno prvo takmičenje bilo, i Uroš Petrović koji je iza mene, on je pionir, ali već stari takmičar. Srebro je osvojio Aleksa Garić, momak isto prvi put se takmiči, i Marko Pavlović, naš Mare, isto takmičar, ima par mečeva. Bronze su osvojili Andrija Milojević, Novak Korić, Dimitrije Mitrović, isto prvo takmičenje za dete. Tako da izuzetno zadovoljan. Sad nam predstoji Srbije Open, to je međunarodno takmičenje koje je krajem marta. Nadam se da će biti održano zbog ove cijele situacije. I ovo sad smo održali naravno bez publike, sve mere smo preduzeli da ne dođe do neželjenih nekih dešavanja što se tiče ove korone i ovoga svega haosa. Tako da je to. Trener kickboks kluba Ivan Ranković govorio nam je koliko je zadovoljan uspesima. Prema rečima trenera, ovo je prvo takmičenje u ovoj godini na kom su se oprobali novi takmičari. Jelisaveta Kalušević, pored toga što je prvi put stala u ring i osjetila čari takmičenja, osvojila je prvo mesto, a zlato je doneo i Uroš Petrović. Jelisaveta, ti si osvojila prvo mesto, prvo mesto je najbolje, zlatna medalja, nema ništa bolje od toga. Možeš li da nam kažeš kakvo je tvoje iskustvo bilo, da li si zadovoljna, verujem da jesi jer si ipak osvojila prvo mesto, sa kim si se takmičila i kako je bilo? Pa zadovoljna jesam, moglo je bolje, ali prvo mesto je sasvim meni super. Takmičila sam se sa jednom devojkom iz Beograda, sa Novog Beograda, i stvarno meč je bio stvarno ekstra. Prošle godine, na primjer, 2 prvenstva Srbije su otkazana dan pre takmičenja samog, gdje su momci bili devojke spremni kao zapete puške, i eto dan, po 2 meseca radimo baš intenzivno, po 2 treninga dnevno, i dan pre takmičenje stop. I ništa, nažalost, propadne to sve. Prošle godine je propalo svima, mislim, ali opet, ajde, ne žalimo se, teramo dalje, šta je. Mi smo Srbi, takav narod, izraćemo i ovo. Mnogo bolje nego svi ostali, ja se nadam. Ti si se takmičio sada u ovom takmičenju koje je bilo 7. marta, osvojio si drugo mesto, je li tako? Koliko si zadovoljan sa svojom borbom i da li je to drugo mesto za tebe dovoljno ili si se ipak nadao prvo mesto? Pa drugo mesto mi je dovoljno, a prvo mesto bi bilo najbolje, ali drugo mesto mi je isto to vrlo dobro i tako. Sa kime si se borio? Za Nikolom Jovanovićem. Kakva je borba bila? Pa, dobra je bila, samo što je on uzeo zlatnu medalju. Jel ti škola malo otežava da dolaziš svakodnevno na treninge ili ne? Ne otežava mi. Znači, dobar si u školi i u sportu? Da. Luka, takmičio si se i ti isto 7. marta. Hoćeš li da nam kažeš svoje iskustvo sa ovog takmičenja? Pa bilo je super, s obzirom da mi je ovo bio prvi put, baš je zanimljivo bilo. Nadam se drugi put da će biti bolje. Dobio sam protivnika u prvoj rundi na razliku poena, pošto je pravilo 15 poena razlike pobjeda, i pobedio sam i zadovoljan sam time. Šta misliš, da li u ovom takmičenju sada koji je bio 7. marta nisi imao protivnika zato što su se plašili da se bore sa tobom? Pa sve moguće da je zbog korone, a moguće da je zbog toga, ništa nije isključeno. Znači da si opasan u ringu? Pa beogradsko to prvenstvo koje je bilo, poslije od kad radim ring, nijednom nisam izgubio, sva prvenstva sam osvojio. Čula sam da si prošle godine imao velikih uspeha, možeš li da nam kažeš više o tome? Pa da, od 2 beogradska u disciplini low kick i K1. U low kick sam osvojio prvo mjesto zlato i u K1 isto. A na državnom u low kicku sam u četvrtini finala pobedio, a u polovini sam izgubio. A onda na prvenstvu u K1
državno isto sam osvojio zlato. Pošto na prvenstvu, državnom prvenstvu u K1 koje se održalo u Leskovcu, u mojoj kategoriji je bio veći broj protivnika i samim time finale moralo da bude odloženo jer pravilo koje glasi da sme najviše 2 meča u ringu u jednom danu da se održi i onda je finale moralo da bude odloženo koje je bilo pred kraj godine 2020. I zato sam spremao i uzeo sam zlato u tom meču. Koliko si morao da treniraš da bi dostigao sve to? Pa morao sam dosta, baš svaki dan po 2 treninga, nekad jednom vikendom, možda samo jedan trening, da se malo odmorim, ali poslije svaki dan po 2 treninga, jer mora stvarno i kondicija i snaga i sve mora bude na mjestu da bi se stvarili neki rezultati. Da se plaše drugari u klubu? Pa ne bih rekao, ne znam, dobar sam sa drugarima, ne bi trebalo se plašiti. Ono što me uvek zanimalo jesu vaše rukavice. Je li ima neka posebna tajna u tim rukavicama? Pa ja nema u principu, ja sam naučio na ovim rukavicama, ali mora se prilagođavam na drugim jer ne mogu takmičenje da radim sa bilo kojim rukavicama, nego ima određene rukavice s kojima mogu da se rade, tako da mora se prilagođava na svaki. A koje su to rukavice? Na takmičenju radimo u top 10 rukavicama, a ovdje radimo u kojim mi hoćemo, ali ja sam učio na ovim Fairtex i one mi odgovaraju, ali moram da se prilagođavam na top 10. I ono za kraj što želim da te pitam, imaš li ti uzora? Uzore? Pa ima, mnogi su i naši i strani uzori, tako da ne bi izdvajam nešto. A tvoj trener? Pa da, i trener na prvo mjesto, zbog da nema njega ne bi bilo ni mene sad ovdje, tako da. Imaš neki savez za svoje drugare, odnosno za ostale takmičare? Pa trudom može sve da se postigne, možemo samo trud, rad i disciplina, to je ono osnova što treba da bi uspjeli u svakom sportu. Ranković je naglasio da su pogođeni epidemiološkom situacijom, da je protekla godina bila jako teška za klub, ali su uspjeli da ostanu u formi i ostvare dobre rezultate. Ukoliko epidemiološka situacija dozvoli međunarodna takmičenje Srbija Open, trebalo bi da se održi krajem marta. Moramo se pridržavati mera kako kažu ovi odozgo, tako moramo da radimo i to je to u principu. Kad zatvore nas. Mi kao klub imamo registrovan klub koji ima registrovane takmičare, imamo određenu opciju da možemo da s takmičarima da radimo, što smo i radili sad u ovom posljednjem periodu jako intenzivno i eto, to je dalo rezultate. Sad šta da radimo, kako svima, tako i nama ne vredi. Prema rečima trenera Ivana Ranković, kickboks je sport u kome mogu da se isprobaju osobe uzrasta od 7 do 77 godina. Naravno, mogu i djeca od 5-6 godina već da počnu polako da uplovljavaju u čari ovoga sporta. Neće da fali ništa. Što ja kažem, sport je izlaz za sve. Bilo koji sport, da li kickboks, da li fudbal, da li košarka, da li boks, uopšte nije bitno, ali samo da se dete što pre uvede u sport i u sistem sporta i to je jedini pravi put po mene. Vi kao trener imate li neki savjet za roditelje? Zašto baš treba da upišu kickboks? Pa znate kako, kickboks je plemenita veština, naravno. Uči čoveka, uči dete, uči osobu da se bori, da se predaje nikada. I to je naš moto ovde, nema predaje nikada. Dođite ovde, pogledajte kakav je trening, mislim da bi vam se dopalo i možete svi da se bavite ovim, kako trener kaže, od 7 do 77 godina. Pa dođite i pokušajte.